Alright geng, Assalamualaikum semua. Selamat salam sejahtera. Sihat ke tidak korang? Selamat datang ke channel Void Ikari Lightsaber Egg. Ini saya kat Apos at night. Ini dia, at night dah sampai. Sampai memang sini kalau at night sampai. Langsung kita sebelum nak buka ni, jangan lupa like, komen dan subscribe dan notification buka. Okay, kita buka dulu. At night, sampai at night ni. Okay, kita bagi je dia. Ni stiker dia. Stiker dia pakai cun lah. Nanti saya pakai stiker. Ini at night layers. Layer dia okay. Ini 12 punya disc dengan apa ni, sekejap saya tengok. 12 punya frame aspects. Dan ni driver Etamaru. Nama macam karakter Kamen Rider W kan. Kau tahu kan yang Kamen Rider Etamaru. Okay, langsung kita pasang dulu. Dan kita pasang stiker sekejap. Okay, so kita pasang stiker dulu. Okay, sudah siap ya. Tapi walaupun stiker dia agak mengecewakan lah kan. Dan Takotomi kan susah cari Random Booster punya base. Tapi sampai, jom kita test spin bear. Okay, bapak dia jadi spin tau. Walaupun dia Beyblade dia design daripada awal dulu, baru tershoot Beyblade G-Revolution lah. Yang MS, nama dia Aero Knight MS, tapi Beyblade tak apa pertama. Yang ni proses ketiga punya generasi dia at night Beyblade besar kan. Satu dapat. Okay, sampai situ saja video ni. Okay, bye bye semua, jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, subscribe dan notification buka. Okay, bye bye semua, bye bye.